Iako su nas, dragi moji dječaci, stavili u kavez, ja mogu u ovom trenutku izjaviti samo još sam uvijek pater, jebo sam i mater. A u kakvu smo mi to kavezu? To je ovaj kavez u Zagrebačkom zoološkom vrtu za ljude. Ne, evo je samo jedna mala replika, momci, prije nego što krenemo, htio bih samo upozoriti A kam idemo, ako smo u kavezu? Da ne seremo svugdje po kavezu, moramo samo srati u jedan kut, tako da ne hodamo džaba po tome cijelo vrijeme. Evo vidiš, ovdje u uglu je kibla. Životinjama po zoološkom vrtu bi trebalo objasniti da oni nisu u kavezu, nego su oni drugi kavezu. Oni su na 10 kvadrata slobodnog prostora, a sve oko njih je ograjeno. Cijela zemaljska kugla je ograjena, a oni su na 10 kvadrata slobodnoga. Ograničenom prostoru, kao što su i neki naši neprijatelji ograničeni. Ne, oni su isto, u kavezu si fino zaštićen. Ako se pitate zašto smo u ovom kavezu? Ja se pitam zašto smo u ovom kavezu cijelo vrijeme. A zašto smo mi u kavezu? Da li se možda još neko pita zašto smo u ovom kavezu? Zašto smo u kavezu? Zašto smo u kavezu? Kavez! Pa ti nemaš uopće izgovor kak treba. Reći ću vam zašto smo u ovome 3-4 svi zajedno kavezu! Zašto? Zato da bi se odvojili kao normalni ljudi od svih ovih silnih majmuna koji kruže oko nas. Nekada dok sam bio još mladi dečko i dok sam tek razmišljao o tome šta ću biti u životu, normalno je bilo da se ide u kavez na cugu, prije i poslije škole. A da li ja mogu malo ovdje visiti na ovoj lijepoj grani? Negda su kavezu bili majmuni. To nije hrana, to je paterova prihrana. A sad je majmuna sve više izvan kaveza. Tako da budu sad v kavezu ne majmuni, a majmuni su izvan kaveza. Ne, zato smo mi zapravo i ovdje zbog ove teorije ministra Primorca da Hrvati imaju više dodirnih genetskih markera sa Laponcima nego sa Slavenima. A ja tvrdim da mi imamo najviše genetskih markera sličnih s majmunima. Da li je taj Primorac majmun ili nije? On je primorski majmun. Obično kažu za takvog čovjeka koji tako tvrdi takve stvari da je majmun. Ne, onda na kraju... Ali njegova, samo malo da vam pojasnim. Dakle, njegova teorija kaže ovako, da su Hrvati po nekakvom genetskom biljegu najsličniji, kako si ti rekao, Koji to onaj biljeg od 20 kuna? Genetski biljeg od 20 kuna koje možeš kupiti kod majmunice u trafici. To se tako... Svi su Hrvati majmuni. To se tako pojednostavljeno kaže, dakle, genetski biljeg, da smo najsličniji mi Hrvati Njemcima i Laponcima. Ali, što se događa... Njemačkim blond majmunima. Da, što se događa kada, recimo, uspoređujemo Hrvate u BiH? Oni su najsličniji Bosancima i Srbima. To su isto majmuni. Posljednji. Aj shvati da smo mi, dakle, naši genetski markeri i biljezi od 20 kuna upućuju da su Hrvati najsličniji majmunima. Razumiješ? Zato imaš, recimo, u Hrvatskoj nogometnoj repki 11 majmuna. Da li su Hrvati potekli od majmuna ili od čega? Ne, nismo imali tu jednu, kak se zove, iznimku. To je krapinski pračovjek. To ja znam. Ali je krapinski pračovjek izumro i ostali su samo majmuni. Ne, i zato vi ste majmuni, a mi smo Zagorci pijanci. Mi Zagorci smo alkoholičari. Konačno da jedan put meni teorija ide na ruku. Oni su Mi smo od krapinskoga pračovjeka potekli, a vi od majmuna. Vi ste majmuni i dalje ostali, a mi smo se neke malo razvili u međuvremenu. Makar ima još uvijek oni koji su ostali pračovjeki. U zagorske političare. Sve je to ta rasprava o podrijetlu Hrvata, vidiš kud nas je dovela. Ne, zato možemo u svakodnevnici naići na primjere, recimo ovi izrazi, recimo hrvatski lemat i majmuna. Kako se kaže za hrvatski biznis? Majmunska posla. Majmunska posla, recimo babuni. Babuni, to su ovi gej Hrvati, imaju ove natečene guzice. Zato se već vjekovima gađaju, da ne kažem... I tako, možemo, evo tu sad kak smo u ovom kavezu, pogledajte, tu prolazi Hrvati. Evo, majmun sa šestinskim šeširićem i licitarskim srcem. To nije majmun, to je Radek Brodarec. Nemojte ti zajavati s Radekom Brodarcom, jer on nije te sorte, nije ta rasa. On, ja znam čovjeka, on je potekao od Đure Brodarca. Krapinskoga pračovjeka. Ili recimo, opet dokaz da su Hrvati potekli od majmuna gorile. To su svi koji rade u ovim raznim zaštitarskim firmama. Ili recimo, kako se kaže, za berača naranđi u Dalmaciji. Jambo. Orang utan. To je jedač naranđi, je oranž gutan. To je jedač naranđi. Ili recimo, kler, ne, to su kapucini. To su kapucinski majmuni. Ja uvijek volim subotom ujutro
trgnut dva kapucinera na tašte. Dva mlada kapucinera na tašte. Taze. Evo, time se zapravo potvrđuje ta teorija profesora Primorca da su Hrvatci po svojim genetskim markerima i biljezima od 20 kuna najsličniji majmuni. Zašto se za našu državu veli da je banana država? Ne. Tako je. A i ovo sad, navodno, ova nekakva žena koja je rodila dijete od Mladena Grdovića. Hoće DNK analizom dokazati da je taj majmun Grdović. Šta mali se... Ne, da je taj majmun koji je napravil dete, da je to Grdović, a i dete da je Grdo. Mali se sigurno zove Grdi. Stari majmun ne plaća kako se zove, alimentaciju, a vozi se u Ferrariju. To je kono, dore mi fasola, a majmun vozi kola. U kolima majmunica. A na tablici Angelo, Znaš kad kako ide, na tablici Angel piše. Profesore, vi ne znate zbog čega se taj fratar ili kak se zove župnik napisal Anđelo na tablici. Zakaj? Zato kad nekoga bubne da ovomu kak mu se ne stigne grijehi oprostiti, posvijetli na tablici anđeli. Da zada ne lupi anđel. Da mu je to poruka pešaku koji nastrada da su ga anđeli odnesli na nebo, a ne obični auto s tablicama ZG i onda brojka. On nije vidio svjetlo na kraju tunela, nek dva svjetlo. A posljednje čega se sjeća je registracija. Meni je to više da se pokaže da se može razbacivati s tuđim novcima. Zgazio ga anđel 500 konja. Anđeli koštaju. Nije sebi to naudeti, nego potencijalnim stradalnicima pod njegovim autom. Navodno i kurve koštaju. Pa da, i naš najpoznatiji pjevač je Gibon, majmun. Da. Jeste znali da će FBI nositi hrvatski pištolj? Tako je, hrvatski samokres. Hrvatski samokres u američkoj desnici. Ja moram reći da je meni jutros bio moj samokres u moje desnici. Profesore, opet ste levali majmuna. Pod svetim tušem. I šta se znači, sad će američki policajci se zapravo vikat stoj ili pucam na hrvatski? Ne, nego ovi koji budu biti budu javkali na hrvatskom. A ste vidi, sad je ovaj novi uragan nakon Katrina je Rita lupila, ali nije napravila takvu štetu u Teksasu, znate zašto? Jer su radili crnci žive nasipe protiv vode. Sad imaju ovakve, svi su natečeni jer su morali toliko vode popiti. Ima jedna metoda američka sad kad smo mi prodali Zagorja Amerikancima. Jednu metodu kako se braniti protiv poplave. Mi smo otkrili da Zagorci spijaju pune tekućine, a uzrok tomu je se najeju slane šunke. Onda smo Amerikancima prodali metodu da slana hrana uzrokuje veliku žeć. I kad nahrupi velika količina vode, pošalješ treba samo Centar za dojavu za obranu protiv poplave dojaviti da ide voda. Onda se soli hrana 3 put više. I kad se ta hrana nasoli i kad se nažderaju, kad ode poplava, sve se to spije. Sušom protiv poplava. Žeđom protiv poplave. Žeđom protiv poplave. Protiv tajfuna zagorskim efektom. I sad će biti nova poslovica. Stavi tajfunu soli na rep. Jezo, možda je bolje da se maknemo iz ovog kaža. Dobro, onda za zadaću sljedeći puta ćemo malo o likovnoj umjetnosti. Za domaću zadaću nacrtati lijepu babunovu crvenu guzicu. Znate kako se kaže za lisicu bez kose? Josipa Lisac. Ćelija. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need. Ti znaš za koliko muhe u Africi pojede grafu? Za 5 dana, stari moj.